تما شبانê xenî tv de me xweş bi hêvî dikim rewşa we baş be. Di vê xelekê de dîsa hin mijarên me yên girîng hene piranî girêdaya rewşa Rojava ji ber ku ez dizanim hûn dişopînin bi taybet xelkê me yên Bakurê Kurdistanê. Di vê xelekê de ez çekî nexweşim eger wedît ez bêhnijîm yan jî ez koxiyam yan jî li me bibûrin û fincana qehwa weşî dibe hazir be em sağ bin em nexweş bin dibe qehwê vexwin. Gelê me yê Bakurê Kurdistanê bi gelekî tirs, bi baldarî, bi nazikî, bi gelekî guman, bi hestiyarî rewşa Rojavayê Kurdistanê dişopîne gelo ka ew civak wê rewşa wê bi ku ve biçe, wê çawa be, wê tevlînava dewleta Tirk be, wê li nava sînorê dewleta Sûrî bimîne, ev statû wê berdewam bike, xweseriya demokratîk a apoçiya yan jî wê hilweşê wê têk biçe. Gelek pirs li serê wan de çêdibe. Ev ji mafê wan e ji yanî hestê netewayî, hestê însanî, hestê kurdewarî dihêle ev guman, ev tirs, ev pirs li serê wan de biçe û bê. Ev normal e ji ber ku ji salên dawiya salên heştê heya demekî baş bi seda bi hezara keç û xurtên Rojavayê Kurdistanê li Bakurê Kurdistanê jiyana xwe ji dest dan şehîd ketin ji bo parastina mafê Kurd û Kurdistanê li Bakur li nava refên PKK de. Piştî 2011 dîsa bi seda bi hezara keç û xurtên Bakurên Kurdistanê li Rojavayê Kurdistanê û li Sûriyê li gelek bajarên Ereba jî jiyana xwe ji dest dan ji bo peyman û plan û armanc û bercewendiyên PKK bi rejîma Beşar Esed a ku têk çû a ku reviya. PKK û HDP û Del û Partî û Çeqilmaz Partî Kutleya PKK a li Bakurê Kurdistanê, medya PKK a li Bakurê Kurdistanê û a li Ewropa. Çawa propagandeya hebûna PKK li Rojavayê Kurdistanê û li Sûriyê dikir ku xwedî proje ne, projeyekî siyasî ne ji bo mafê Kurdan e. Lê gelek cara jî berpirsên PKK derketin li ser medya PKK ew hêlîn omîd yek ji wan bû ku Amerîka dixwest dewletekî çêbike li Rojavayê Kurdistanê lê PKK nehişt. Dîmekî projeya netewî ne projeya PKK bû, hêzên derve dixwestin statûyekî çawa li Başûrê Kurdistanê ji bo Kurda statûyekî çêkirin, PKK heta roja îro şerê vê dike netkarî wê têk bibe. Lê PKK li Rojavayê Kurdistanê statûya ku Amerîka dixwest çêbike PKK têk bir. Ev yek bi vê hesasiyeta hanê ku gelê me dişopîne, gelê me yê li Bakurê Kurdistanê rewşa Rojava dişopîne heqê wan e, mafê wan e, zarokê wan li van devera hatin kuştin. Ez ji we ji niha encamê dibêjim û ez dizanim helwesta we li hemberî PKK wê tune be. Çawa helwesta we li hemberî PKK di çîroka Xendeka de tune bû? Bi seda zarokê we hatin kuştin, bajar hatin xerakirin, bi saya serê HDP û Dew Partî û Çeqilmaz Partî wê çexê Dew Partî tune bû, Dem Partî tune bû, HDP hebû. Sirî Süreyya Onder û Sirî Süreyya Kunder û Pervîn Buldan diçûn û dihatin cem apo piştî ev şerê Xendeka duê qunaxa hanê de. Ew şer têk çû, hexwasa kes hatin kuştin, gelek kes windan e, bajar hatin xerakirin we hesab ji PKK nexwest. We hesab
جدًا پارتیشی نخواست جهاد پیشی ونخواست مخابن ونخواست نهاجی اف پروژه خۆلیسەریە دەموکراتیک ئال ڕۆژاوا ئەگەر تێک بچێ ئەتزانم hûnê dîsa hesab ji PKK nexwazin hûnê ji PKK nebêjin çima te li Kurda guhdar nekir çima te li Rexneya guhdar nekir çima te li serê xwe siwar hat çima te dogmatîk bû çima te hema te ji bo tehrîk û ji bo tirka istifzaz bike û tehrîka suretê apo û fotoyê apo û alê PKK li ser bajarên li ser sînor hil da te di medya xwe de di medya di serxwebûn de vegerin medya PKK ya serxwebûn li 2012 û 13 û 14 û 15 û 17 heta 2018 digotin me dewleta Tirk li Rojavayê Kurdistanê têk bir birê min dewleta Tirk li Amedê têk bib eger mebesta te ti dewleta Tirk têk bibe li Amedê li Dêrsimê li Mêrdînê û te têk nebiriye û tu nikare bibe ti dewleta Tirk li wir diparêze û tu tê şerê dewleta Tirk dike di hundirê Rojavayê Kurdistanê te bajarê Bakurê Kurdistanê xera kir tu dixwazî bajarê Rojavayê Kurdistanê xera bike û te kir Efrîn çû serêkaniyê çû girê spî ku nîv Kurd nîv Ereb ew jî çû gelek deverên din ê Ereba ku berê dibin kontrola PKK de bûn wekî Tel Rifat ew jî çû herêma Helebê ku PKK tê de bû PKK jê derket kanî ew komkujiyên bi serê xelkê gotê medya PKK digotin komkujî li bi serê Kurda de tê kirin komkujî yanî kes tên kuştin ez nabêjim vana yanî kesên girêdayê dewleta Tirk ne Kurtêl xurin na Kurtêl xurin radîkalin dîncî ne tundrewin terorîstin lê PKK jî karê terorê kir pir karê terorê kir li Bakurê Kurdistanê li Rojavayê Kurdistanê li vir li Ewropa karê terorê PKK dehqatî van cemaetê han kiriye lê ew cesaret tune cesaret tune ku rabin ji PKK re bêjin êdî bes tevlî van ezmûneyên têkçûnê tevnî ev 45 sal 50 sal ji derewa lê nayên ji PKK re nabêjin bes tuneyî ev vî mintiqê hanê mixabin yanî gelê me ê Bakurê Kurdistanê nikarin ji PKK re bêjin ji dewleta Tirk re karin ji PKK re nikarin tevlî ku PKK ji dewleta Tirk bêtir ji Kurda kuştiye apo dibêje di Temûza 2018 de 15000 kes di nava PKK de hatiye kuştin kesekî ne ji nav Dew Partî ne ji nav İHADE ne ji nav HDP ne ji nav BDP kesekî ranebû ji apo re negot çima Rexne nexwest lêborîn nexwest apo jî lêborîn nekiriye vegerin pirtûkên apo hemû hûn gotina lêborînê ji bo gelê Kurd tune lêborîn apo lêborîn ji malbatên eskerên Kurd xwest û navê wan kir şehîd kesekî ranebû ji dayîkên şehîda ji dayîkên şoreşgera li hemberî apo nesekî negot eger eskerê Tirka cendirmên Tirka şehîd bin zarokê me çi ne demekî zarokê me terorîstin kesek nebû ne hesab ji apo xwestin ne hesab ji PKK xwestin ne hesab ji HDP xwestin wilo bêdeng wilo bêçare melûl zelûl bêîrade li hemberî van kiryarên PKK Rojava jî yanî li ser wî heta çarenûsa Rojava di destê PKK de be encam malxerakirinê kembaxî ez ji we re yanî bi zelalî dibêjim heta ku çarenûsa
کردا دستی PKK ده بلی باکوری کردستانشی yani والای يأمروا پوشت کت هیچ بیچارهی بیواتهی بیمعنهی بی انجام بی سودهی جبركو افشلو 5 سال نه ممکنه نه معقوله نه حقا اصلا PKK ده جربینن و هم ددن PKK و PKK تیک چونا ددمه خوین و مال و جان و پرم ددن PKK و PKK والا بی انجام مخابن روشکی ببیرنگی از حساسیت فهم دکم یا از نزیک ترسا و دلسوزیا و حقی و هی ون بترسن اللي حقي وهي اگر اف روشا کو روجاوا و بر بخراكرني ببچه يعني ايدي دبيونش بك كير بيجن سكتر بو حساب جي بخوازن يعني دريد روية بك جيت بقول يا دنگي خوندن خابوچي او وی تبگره خابوچي نه دو پارتی نه چقل باس پارتشي اگر پر بطليمه سري سوريا اون داره نها لگوری مدیا تشتیتی گوتن کسی گوی بچن جمع پو پروین بلدانو سری سوریا اون داره تی گوتن یعنی سری سوریا اونجا چه اوانتاجی وی هی یعنی سری سوریا اون در ببین نونری گلی کرد بری آپو وی کربو سروک فخری آپو سری سوریا اون داره چی وی هی يعني أنا مبيجن صلاح الدين دمرتاش د ميداني دبانا رولكوي هبانا كسكي دندناوا دم بارتي دبانا چون سري سوريا اندر و پروين بلدان خستن الدوري خمنا كحزار خريج في بازاريا خو ببينن روشا روجاوا جبر مديا تركا كوبر امي وا بكن وامي ولو بكن وام لياشتن فلان قناغي وام ناهلن وزم ومديا PKK كرشتك يعني جيدر كينه چافكاني كينه قليمه باكوري كردستاني يا مديا PKK يا مديا دولتاتك وانفرماسيون شاش وچوت ونراس لسر روشا رجاوا دقيج وان كسي هاني مبري بحث كر مراد كرايلان دركت وقلت PKK لروجاوای کردستانی تنه ما هفته در باسبویشی بحث کرد کام دیسا شخور مراد قرائلان گهدار بکن ام اشکره اعلان دکن ام لروجاوا وکی PKK تننم لروجاوا بتر رخصتنان را تکیلی me رخصتنی ارگانیک تو نیه یعنی ام کینگه چون و کینگه هاتن هرکس زانه وقتا که داعش هات هجوم کرد ام چونه کرکو که ام چونه هولر ام چونه مخمور ام چونه شنگال بگو من ام چونه کوبانه ام چونه روجاوا امان و گریان ناج وردا تب بگرن وای PKK وره نه ورگوی تشکی ورگا نینه yani de verda ev heye reberapo felsefa ke paradigma ke her keseki ku felsefa reberapo paradigmaya demokratike ekolojik li ser himme şoreşa jin pejenandi ev ne vatayı ku hema PKK eğer ku var beji en ham dibisin لارژانتینجی ای خورد بین اما اپوجی هنه تفگر شد کنه لپاکستان جی هنه ما اوجی PKK کنه نه چاوا کو گلک پارتین کمونیست وقتا خدا هبون همیجی فکر و رمان مارکسیزم اساس دگرتن اما یک بر یکی دا نه بر پرسیار بود اپوجولوک جی هیرو پارادیگما که فلسفه که یعنی اگر که هنک رخصتنی روجاوا وقتی اساس دیگر او نه واتای کو او PKK کنه PKK رخصتنه که نظام خود داخلی هیا برنامه خو هیا PKK بر خدا بر پسیاره یعنی اف تشتانا
همه ریبازن شر تایبت ترکیه نه حقیقت باید به هر کس گوری و حقیقت تبگر مراد كرايلان دبجة أم روجافا تنانا أم سوري تنانا تاني مسألة إيديولوجيك وهنا كاس هنج ما حزدكن لأرجنتين فكرة سروقاتية حزدكن فكرة نتوا ديمقراطيك وجيني وأوكولوجيك وموكولوجيك وقطقطيك وتشمشتيولو ماقي أوجي أو بككنا نبككنا أو فكر كيش فكري ما حزبك ناب بكك شو يعني أبيا كيرناي كو حتى رولكي تياتروجي مرة بدي يعني نزانه وكل استقبال تياترو يانجي وكل استقبال سينما جي بريس از بحصا بريس كرايل عندك ببرسفا إذا حفتيا در باسبوي ل أبيا مراد كرايل عند شبه چه شبه دما آپول السوري بو 19 سال آپول السوري ما جي حفتي ونها حتى داوية حيا أكتوبر نود وحشتا آپول السوري ما كي جنجاراكو دولتا تركيان جي دولة أوروبيان أمريكا رقنا الرجيم حافظة سدكرن دقوتن آبول جمتيد آبوش كل جمنا تشتكي جملو تنية تشتكي وساتنية أم بشتگيرية تفجرين آزادي خواز دكن كي رجيم حافظة سد بوي شوازي رد كر عيني وكي شوازي مراد كريلا نا أمل روجاوات نانا پکک نظام خواهی توزیک خواهی و ریباز خواهی و ام ارگانیک تو علاقه ما به پارتی مارتیاتنا يعني او قصص سختكاري بدرو او قصص ما از چوم قنديلي من مراد كرائيلان ديديه و چاوا از چوم قنديلي جروجاوای كردستاني و كونتاكتا PYD و PKK و مخموري و كامبا PKK آلغاري و اف چیروک میروک هاني و آلدار خليل و مالدار خليل ما الزانم تهاتي كني خو كيدك تهاتي دروي خو كيدك باش مظلوم عبدي او جي دمك يقول نا PKKتنا وتعالى قيامة بPKKتنا مظلوم عبدي جي وساقط لدروج سيروج درباس نبو مظلوم عبدي لسر رويترز لاخيان يك داوي كأجانسا نوچيا رويترز قلت كسم بياني هنا PKK هنا حبونا وان قريداي الحفاظاتنا دنابرا PKK ودولتات ترقدية چما مظلوم عبدي بيد اخيان يا هاني بدا تكزدك PKK هي يك برسفا مراد كرايلان دده تدو هبونا وان کسی هانی هبونا PKK گرید ده بچاره سریا مثلا کرد لبا کره کردستانی انا دا آیه شکلی ده دا خوازم PKK شخولوی یعنی سبه مثلا چاره سر به PKK هنگش بچه ذاتن ده سال 10,000 ده PKK البندا عفو کی گشتی هاو همو هرون خود تسلیم بکن یعنی خو بدن رادستی دولت تعترق بکن وی چاقید دما دسپیک و چیروکن آپو هفدیتنین میته و گنال کرمای و دوی قناق هانه 10,001 او هست هبو یعنی نهاجی اگر مسئله چاره سر بگه وی بچن هاي بچن خو تسلیمی دولتا
تم جاري مظلوم عبدي هبونا وان كسا هبونا PKK لروجاوا بگری بده بچاره سریا لباکور افتی واتیا کو PKK روجاوا وکی جبهه کی پشت جبو باکور بکارتینه وکی کارت کی بکارتینه جبو چاره سرکرنا مسلا کرد لباکور يعني ت بلانين PKK دشفره دك مظلوم عبدي بلانين PKK بلانين جميل بايك اي مراد كريلا اشكره دك دشفره دك كو PKK ليفر جبر في باش بريس مظلوم عبدي اگر شعر سر نبو اگر لحف نكرن دولة ترك نها و آپود نوا ديالوگ دنه سری سریا اندر سری سریا قوندر و پروین بلدان و نزانم کی و میت و ایت و اف کس مسیحانه ده نوا ده دوره دنه کو رابن با آپور دون دستینن تلیفوناش تر لیدخن تلیفوناش قندیله لیدخن و ترافیک کی بدزی هیه اگر نگیش ته انجامی او آپوچی ولو بمینن سولا وان لسر سریته سولا وان لسر سنگا قصده سولا وان لسر سنگا سری آلدار خلیل و فوزا یوسف و اف کس مسیلوه داری آپوچی يعني اگر مثلا وان چاره سر نبه و ناف چاوی مدبن و بلا خبین بردریه ما ولو نابه يعني افدا خياني يا مظلوم عبدي كيم زيدا بلكي باكوري حيوانجي تنية دا خياني نتنيا وجي الهام احمد ببي سيره kanala TV a BBC tiştekî wûlonê jî vîrengî daxuyaniyekî da ku hebûna van kesên biyanî mebest pê PKK li Rojavayê Kurdistanê girêdayê çareseriya Bakur e. Li wir çareser bû vana wê biçin. Çareser nebû vana wê bimînin. Wilo nabe. Wilo hûn xwe biçûk dikin. Hûn xwe kêm dikin. Belkî hinek kes bêje dixwazin يعني فشار وزغتي لسر بكاكي شي بكن ليولو ون واز من النها يعني مجار ومسألة دوي حساسية هاني دي كو چارەسەریک داوی و بنگەهین دەبێژێ چیرۆکا PKK لە ڕۆژاوای کوردستانê وەرە دیتن ون وەکی ڕۆژاوا وەکی دەسەڵاتدارییا ڕۆژاوا ون نبینن ون مالا خو مالا يعني PKK و ئەنەکەسە و دۆزا کورد بتەف سەر هەبوون خەرات کرد بریارێکی شۆرشگەری و بعاقل ji meselê lazim e piçek şahsûrî ji PKK lazim e qesede û Mazlûm Ebdî û kadroyên rojavayî piçek mêranî û çavsorî lazim e ku ji PKK bêjin derkeve her qendîlê kengî mesela te çareser bû tu ji qendîlekî dikare biçe Bakurê Kurdistanê tilcimil Reqa û li Tebqa û li van deverêhanê çi dike meyzênin a binerin ev mînakeke ji rojnamevanên Bakurî ku yani berî çend rojayê ha berî çend roja Cîhan Bilgîn û Nazim Daştan li herêmên Ereb ev rojnamevanên Bakurî ne ev rojnamevanên girêdayên PKK ne di nava medya PKK dişoxulin li van herêma bendava Tişrînê raport û nûçeya didin ji xwe li wan temaşe bikin wek mînakekî derê wê Murad Karaîlan eşkere dike Di rojane devleta Türk a dagirker bendava Tişinê desimeder em niha ser bendava Tişinê ne û her wiha hûn dizanin li ver bendaveke girîn ya Sûriye duyemîn bendava Sûriye bendaveke pir girîn ya şerekî pir giran vira rû dide û her wiha hûn dizanin li ver bendaveke girîn ya Sûriye duyemîn bendava Sûriye bendaveke pir girîn ya şerekî pir giran vira rû dide
هشت مهی و بینا بر چتین دولت ترک داگر کر و دولت ترک بخوشی ایریشین بندا و تشنی کن املوی درینه چاپمنی دولت ترک دگو تشی مداگر کریه تو آوای راستیه کونی نه هند بیلن کو بندا دبن کنترل هز مجلس لشکری مهی و بینا بر چتین دولت ترک داگر کر و دولت ترک بخوشی ایریشین بندا و تشنی کن املوی درینه چاپمنی دولت ترک دگو تشی مداگر کریه تو آوای راستیه کونی مدیا پککی انتی پروپاگاندا کی ولو پر رش شرکی تایبەتی پر قڕێژ شەرێکی پسیکۆلۆژیکی پر گەنی شەرێکی ولۆ پر گەماری و شەرێکی پر ئاپۆچی یعنی قڕێژ و گەنیتی و تایبەت و نزانم چێ و ئاستا هەری نزم ji vî şerê hanê şerê ئاپۆچی di ser medya de tê bikaranîn derew înformasyonê derew reşkirina tişta binerin serokê Cebhetun Nesr navê wî kod Ebu Muhammed el Colanî navê wî rast Ahmed el Şerع ev ya ji el-Qaîda qut bû ew Qaîda bi hev ketin ew Daişî şerkirin ev Cebhetun Nesr ew Daişî şerkirin ew hêzên opozisyonê ê tundra û ê girêdayê Tirkiyê jî şerkirin yanî têkiliya Tirka pêr heye danûstandin û kontaktê Tirka pêr heye lê ne wekî ew hêzên eskerî ê ku li Efrînê ê li Serêkaniyê dagirkirin ne wekî wan ev ya piçekî wilo xwedî kesayetî ye piçekî neheqwase zilamê dewleta Tirk e em tiştên di van dîroka van 12-13 salê hanê em dinerin yanî ئاپۆچی wê rabin û rûnên bêjin el-Qaîde û nizanim çi û tundra û mêrek cilê medenî jî li xwe kir cilê sivîl jî li xwe kir û dibêje ez bêrî me ez nema têkiliya me bi Qaîde re heye nema têkiliya me bi meselê tundra û heye ew demek bû qûnaqek bû çû bi cesaret bi wêrekî derin dibêje ev biraderê me yê apûçiyê ê Sûriyelî Mazlûm Ebdî Foza Yûsuf Aldar Xelîl û ev çopa hanê çop bi rastî çop e ev çopa hanê heta niha yek ji wan newêre bêje wala ez apûçî bûm û ez nema qebûl dikim polîtîkeya apûçî ez nema qebûl dikim newêrin ev Colanî bi vê van helwestê hanê bi vê lêvegera hanê mîrik îslamîst e lê dibêje ez nema Qaîde ez nema wekî dewletekî radîkal wekî Efganistan wekî nizanim çi filan filan em qebûl nakin apûçiyê me Rojava dibe na xwelîseriya demokratîk û netewa demokratîk û dewleta demokratîk û projeya me heye û qizilqurta me heye û kirafiya me heye û em ê li ser Sûrî û ser Kurda ferz bikin ev ya evê Colanî evê tundrew dibêjin na yanî em ne ev Sûriyeyê ne Efganistan e şerê Efganistanê nake lê dibêje em nabin wek Efganistan tiştekî wek Efganistan em çê nakin bêbavê me sexteqeraseyê serokê me newêrin ji a apûçiya dûr bikevin xelas apûçî çi got ew e Qendîl û Cum'a got netewa demokratîk kirafiya demokratîk aldar wek bexbexa bla 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 wê bêje çeqmaqê Cemîlbayîk tizbîya Demîlbayîk wê mecbûr e bêje şexsiyet tune yanî mesele ne tenê destê xwe wenda kirî me jî wenda kirî me jî tune ye ji bo ku kursiyê xwe biparêze ciyê xwe biparêze yekî keryarîst yekî oportunîst ji bo ku yanî keysebaz
و ازيا لجموي حاضر خو همو بفرشه ريخستني. او ميناكن فيديوي كو جيهان بلگين وناظم داشتان مستر اكس مستر تويتر ما اني حساب اي كيبو حساب اي قراسي ميديا تشيكر قراسي اجان استخباراتي PKK اي للدربي ولاد احمد دجله مش حسابي هي درخص اوی سختکار مدیا تشيكر والفي فيديو هاني ديت زندان باجار سوريا لحلب وبون شکستن زندان استخباراتي رژیما کو پشتگیریا پارتیا وی دکر شکستن اوی سختکاری هاني دبیجه وای کسین تندره و دریه زندانا فکرن و خوی داعش سربست بردان اف داعشن هی سختکار اف داعش بون اف سیویلین ربنه کد زندان رژیم سوری ده داعش بون معنی داعش لجم حوالتن لجم قصدين حمو اندام داعش حمو هندري زندان قصدي دنا لجم رژیم سوری چتکن هی سختکاری روزنامه چکر هی سختکاری آژان استخباراتی PKK درو حياة درجة جنهن ربان سيفيلن حبسي دردك في تواندك داعش تواندك داعش أسنز أف ميناك أف ج كاكل ونفيشكا روجنامه‌گری ومديا PKK شخور ليبنرن به شواتشتا برو باجي ديكه شواتشتا لبنگو هبدو دخينه و ربنين باكوري خلقي مين باكوري كردستاني يا المديا ترك بنرن يا المديا ابوچيا بنرن مديا كي ولو سربخوا الترناتيف تنيه اف ونجيكا كو هيجي ناوي خاني تي في جارنام تيد بروغرام پیشکش دکن اوشي لهمبري و شرطي لدارخستن عالية مديا PKK وش عالية مديا تركجي كيم زيدش عالية مديا PKK لي برانيش عالية آبوچي و خابوچية ناهيلن و قنجيكا بچوكجي ام نفس تيد ببون بينن و مخازن انفرماسيونكي درينكي باش بگينن گلي كرد لباكوري كردستاني لروجاواي كردستاني و لدياسبورا اف هلدان بامكان تنا بخبخشي بپره بنظام يعني حمو امكاني فر لواز حتى روجا ايرو ام بردوام دكن كامي بنرن بمسألة بجيجة كيدر خلقي ما باكوري كردستاني جارنا اي ابوچي اي انتي ابوچي په ولو ريكلاما وی جامعه هانه دکن شیخ مرشد شیخ معشوق خزنوی اف کیه اف كوري شيخ معشوق شيخ معشوق خزنوي عالمكي اولاركي كردا اي نتوى پرور الليبرال ده 10,400
پشتی سرهلدانا ئادارێ 12 ئادارێ لە ڕۆژاوای کوردستانê شێخ معشوق دەرکەت پێش وەکی کوردپەروەر وەکی نیشتمانپەروەر وەکی ئۆڵدارێکی لە دژی زلمێ زلما رژیما بەشار ئەسەد دچوو سەردانا ماڵباتێ فەقیرە ماڵباتێ شەهیدا کەسێن di zindanên Beşar Esed dihatin û kuştin li ser medya PKK'şî derdiket dihat serdana Ewropa derbasî kilîseya dibû kesayetiyekî wilo xwedî karîzma zimanekî xweş exlaqekî bilind insanekî durist pir durist ev kes hat revandin Şêx Meşûqê Xeznewî hat revandin piştî mehekî zêdeyî mehekî gewdî wî hat dîtin ku çi anîne serî wî dibin îşkenceyê de şêweyekî hovane dibin îşkenceyê de hat kuştin Şêx Meşûqê Xeznewî hat kuştin ev murşid lawê şehîdê gewre şehîdê mafê Kurd doza Kurd û ola Islamê jî ji ber ku ola Islamê jî diparastîyenî Şêx Meşûqê Xeznewî ev malbata Xeznewî malbatekî kevnin li gorî agahiyê me yanî di yek ji wan ji damezrînerên xۆybûnê yan ji piştgirên xۆybûnê ji ber ku wê çaxê 1927 çawa tê zanîn ku ev Neqşebendî ne û Şêx Seîdê Pîran jî Neqşebendî ye û malbata Barzanî jî Neqşebendî ye di aliyê terîqeta Sûfîzmê digêjin hev û di aliyê hestên netewayî digêjin hev pişt ji sal derbas dibin dûrî siyasetê dikevin kî wilo carna bi meselê siyasetê mijûl dibû Şêx Ebdilganiyê Xeznewî piştre ev Şêx Meşûq derdikeve pêş tê revandin tê terorkirin û tê şehîdkirin di 2006 de ev murşid layê vî şehîdê haneyê vî şehîdê mezin e murşid ji 2006 heya 2009 wilo ne li pêş bû 2011 piştî qeyrana Sûrî serdana Sûrî derket pêş ser ekrana derdikeve di nava opozisyonê derdikeve nêzîkî enekê sebû bêtir kontakta wî danûstandinê wî ji apoçiya bêtir di nava yanî wê çaxê enekese jî nû bû yanî ne apoçî bû mejî wî ne apoçî bû apoçî xwegîhandin wî wekî xwegîhandin her kesî xwegîhandin wî wî anîn di medya PKK'ê de program çê dikir ev bi dehan xelekî wî programa heye wezayê dida û behsa tiştên olî dikir behsa tiştên netewî dikir behsa tiştên siyasî dikir di wan programê xwe de ê li ser medya PKK êrişî enekesî jî dikir êrişên tund êrişên pîs êrişên kirêt ne baş yanî nêzîkî tevgera siyasî a tedî apoçî û kesê rikberê apoçî ye ew xwe wekî kesekî serbixwe dida diyarkirin lê hemû êrişên wî li ser aliyekî bû ku opozisyona û di medya desthilatdariyê de dixebitî medya PYD ku ew desthilatdar bû medya PKK ew desthilatdar bû ev Şêx Murşid dizanî ku bavê wî ji aliyê kî ve hatiye kuştin ji aliyê rejîma Beşar Esed hatiye kuştin dizanî ku çêkiliyên PYD û PKK bi Beşar Esedê hebû lêjêrê ne derd bû ne xem bû wan mijarê hanê ne dapîş diçû li medya PKK'ê de dişuxulî ne belaş dişuxulî ne xwebexş dişuxulî
للنرويج رودنشت تفلي يعني دناوا مديا فكاكي ده بش أولي ده بروغرامي أولي دم قيزي ده تيري چند سال دناوا بمديا هانه ده کار کری نها ایدی روداو وی آنین و جگلک جارا وی سر ولو سر پروگراما در دینن لدجي تندرو لدجي راديكاليزم خطابة معتدل وليبرال وشمشتي بيرنجي هوني قاشو اسلاما ليبرال تمثيلا اسلاما ليبرال دكه ودخوازه اسلام ورولا اسلام ديخ خزمتا نتوي قالي كرد بيرنجي هان اف خطابي هان قال كسي كرد ولو ويجتي هان يعني عجبينن كسن ولو بسيط سرا نزانن شلدو مسري ما هناك رخنا لأف شيخ مرشد كر بديتكم مريد يبيجي هنا مريد يبيجي ولو إيريشي مكرن ولو بشبكي بر هوانا ولو سرد وشما أنا وتخزمتا دجمندي وخمناك ومربح صاشاش تيوينك وفي منطقي هاني بينا كرن بينين رزيا يعني اب برادر شيخ مرشد ناخد دو پیشکش کرن وكي دكتور ده آخافتنا ده دكتور شيخ مرشد خزنوي بفي بيش يعني أسبقا أزنزانم اف جامير بكالوريا خوش كيجان پەیمانگە یاژکیژان دبستانی ستەندیە ماسترا خۆ کورچێ کریە دکتۆرا خۆ ژکیژان زانکۆی ستەندیە و ئەو زانکۆیە هانێ گەلو تێناسکردن لە نێروێج یان ژین وڵاتی لە ئەوروپا یان ژیج عالەما ئیسلامە يعني ڕەحمەتیە باوی وی دکتۆرا پێر هەبوو و ئەگەر ئەز نەشاش بم دکتۆرا ژە سعودی ج عربستان السعودي استندبو وكسايتيكي ناسكريبو او محمد حبش سازيكي آوا كربون للشامي اف مرشد خزنوي رولاوية اولي يعني امام كيجان جامعية دناوا كيجان تفقري كي اولي ده مثلا جهد قرأ تنا يعني انفرماسيون جبلي افتشتين كدر دكا سر ميديا و اف فيديو سر سوشيال ميديا وكيدن انا ون ببرسن هوشنك او سيكي ون ناسبك حتى كنجي خوندية چو خوندية چه پرتوكيوي چنه نويسيوي چنه دمال سوري بو دما آپوچي بو چوا رخنه رژيما بشار اسد دكر اس جبر كو نويسي من مديا عرب ده هي لمديا كرداد هي هل وسطا ما دما أزل شامي لهمبري رجيم سوري ببلغة بمقالة بزمان كردي بزمان عربي هي بيشتي أجل سوري رفيام ديسا هل وسطا ما لهمبري رجيم سوري از كيبوم از چوابوم از چواب بيش كتم هي اف برادر ببورن انفرماسيون ولو لجمع كامل يعني باكوريجي نزانن شو باكوريجي يعني نمراق ندرد وش خور الشاش كاويد بين جبي ويد نيرد بين افيا كا تلكربو يعني حتى انا ام حوجي ولداركي وكيتن ترخنا الاردوغان بك وترخنا ل انا كسبك وابوشي بي دين بونا بذي مرشد اش خبري ابوشي انا او هر کی بیجه سربخوا ما دمکی سربخوا نول خطاب خیایی انا هنه کس هند بیجه اره تجی رخنه آپو چیا دکه و ترخنه انا کسی و برزانیا ناکه از رخنه برزانیا ناکم جبر کو برزانی نهاتن روجاوا داگر کر نکرنه برزانی نهاتن روجاوا داگر نکرنه
آپوچی لروجاوا دا سلادارن ای اپوزیسیون آلیگره برزانینه جوان تی کشتن جوان تی گرتن بیروی وان تی شوتاندن تین سرگون کرن اف همو کسن ای دبن ظلم آپوچیاده برزانینه انا کسیه ایکو بیرو بوچونا برزانی دا عجبینن پدکه دا عجبینن از چوارا بن بسر حالی وان دزرا مارم بن رخناجی الوان بکن انا في شيخ مرشدي بحثا يكيتيا كردا دكو يكيتي ويكيتي وبريمة تطرفة دنافا أبوشيا دمايه دو وقتي مدفش أبوشيا بردا تهات تكت ناف مديا أبوشيا من مديا أبوشيا اشتر وجو سربس نبير وجو أبيدن رحشت از دور كتم دما فككي لروجاوای كردستاني بو زندان بو دسلاتداري بو دولار بو گرتن بو شوتاندن بو رواندنا زاروكا بو کشتنا انسانا بو جيتم بو نظام چته و بو ترور لهمبري گلي كرد لروجاوای كردستاني مش ورحشت بري بكشوي قوناغا هاني مدفش بككي بردا ايوه وندناوا وي قوناغا هاني دي جوزين وفايدكر مش ورحشت بريما از نوكوما اريز بري ابوچي بو مدفش ابوچيا بردا بس دو قوناغا هري بيز هري جماري هري ترور ونبون ابوچي و ريكلام و بروباغندا يا ابوچيا كر چينا بتشمر ايريشي انا كسيبك و ايريشي عبد الحكيم بشار بك و ايريشي ابراهيم برو بك و تور يكيتي كلوچي يكيتي تو طرف اكيد مسألة ديتنا اوبجكتيف تو طرف بريما و ايل دا جهدار بك يعني از انا كسوف دا كسبم اليكي وك شيخ مرشد جهدار ناكم شبركو افيا دناوا مديا بكيكي شغلية معاشي خوش بكيكي استندي سبيني رو ايواري و ايك ني كيتيه تليه خوتي خنچاوي وي لسر منبرا داخفه ايكو ني يكيتيه اف يكيتيه بزوري يكيتيه باقناع بمنطق شيخ مرشد تليه خود شعبي خلكي ايكو ني يكيتيه اف يكيتيه كنت ديناموي وي و سازمانکاری و مجیه بش مر نلازم دورهم بری ماز بنر ملا کیوتی دی خاطر چاوی کی شیخ مرشد یکیتیا به کور کرنا خلکی و تتلیا خاطر چاوی خلکی یکیتی ولو دخوازه بقف خارن و بتهدید و بچاف صور کرن اف ترور کستنش شیخ مرشد رو بیجه لسر منبرا جامعه لسر منبرا شیخ معشوق غزنوی شهید چه نابت تروری بکه چه نابت قفال خلقی بخو کستنه رابع لهمبری يبسكن جيربيش بسكن بريمت بكدتش كينه يكيتيه نافا بيدي دب نافا انا كسي دب ولوجي مسألة فرادك تليا خوتي خن شعبي تناس دك كو بيدي وبكك نا خو كشتنه لسر يكيتيه بحوجنه جبوق افتيك چونا هاني لسر نافي هناك دنجي ورا نفساندن نلسر نافي وان تريبه شغل اخافتني بي قدار بكن ودبي اف اخافتن ورن شرمزار كرن اف نلا شيخ معشوقي خزنوي به اف لا يعني لا ابو بكر الصديق به اف لا عمر بن خطاب به اف لا علي بن ابي طالب به دبي ورن شرمزار كرن شغل لي بنرن شوا لسر منبر ضاخب فرم عربي ام عبدتنا ام ذليل ام بلنغازن ابقى براين مي مسلمان في تعديل مدكن يا ربي اگر في جاري ام بسر نكبن فانك لا تعبد بعد اليوم هذا دبيج يا خدي يا ربي ام مظلوم ام فقير ام بلنغازن براي مي كردي مسلمان حقوصة تعديل مدكن ظلمي المدكن يا ربي اگر في جاري ام بسر نكبن فلن تعبد على الأرض أبدا اگر في جاري بناوي كرداد آخذ وكيكو
يعني دمال سر منبر داخذ ام كرد ام مظلوم ام عبدتن ام بلغاز ام فقير وهو قواسا مسلمان تين ظلمي المدكن اگر في جاري ام بسرنا كيفن ام لما عبادتي اشتردكن عبادتا لسر عردي دن آمين افترجماوي فلن تعبد في الأرض أبدا يعني شرط جرك عبادتا خودي كرد عرب مسلمان ترك حمو لسرية عردي جو خودي جناهو بيذي قريداي سركفتنا كرداي شخور لفي قريدانا هاني شرط وشروط الخودي ديك شيخ مرشدي خزنوي بفي فيديو هاني بلقى بفي شوازي هاني بخدير دا آخذ بانك أنا مرة بانكش خدي ديكي مرة إمدادي مرة بشتقرية نصرتي بشتوانيش خدي دخوازه لي تتليا بحجيني وتبيج أجر كرد بسرنا كيفن كسكنا مع عبادتي اشتردك لسرية عرضي كرد وعرب وحمو كس فلن تعبد على الأرض بفي شيء واضح يعني بزمان عربي دا آخذ تجاري كسكنا مع عبادتها تلسر عردين نامين ما رخنا ليك لسر في آخذ ونو چي نابه بفي منطقي هاني تبخو دير دا آخذ نها كس لين سلات دار لسر سوريا إسلاميستن پر راحت یک جوان دکاری بیجه من رنش خواه اولداری کردا حق خواسته يعني دناوا كفري دنه اب اولداري وان كا لايكي وان ليبرال و ديمقراطي وان كا شوانا تخلقي لهم بري كردا صور دك بزانبون بجهالت بنزاني ابرادر بشتي رخنل بي هات كرن خوز بينه بك چه قوت فرمولي قدار بكم بيشد بيش فإنك لن تعبد بعد اليوم مخابن يعني خلق ما يعني هاي وجبقة جلوكا نينا شبرقو قالك كسهنا السرفي قوتنا قود داوية خطبة خدا جامعة شهيد شيخ معشوق الغزنوي يعني هول ددن قو تشويش السروي خطبة بكن وكأنه مرشد يعني إنسانك نتيج هشتيا وإنسانك جدينيا خدر دكبي وإنسانك كفر دكي يعني مع الأسف يعني حتى هنكسنق وعلى أساس يعني زاننا يعني تلفونات متكد بيبقى في ذكاء اصطناعي هناك كون ذكاء اصطناعي بس مشكلة ون جوي خنادنا قوتنا والمراجعة ناكن والنافقرن نصي حديثة بخنبرة أزنا كفري ما أزنا سانكي شيخم سانكي خد بيد خوينم أسر من برا بيخنبرم عليه الصلاة والسلام وقت يقعد بجيام يا ربي بيجاري يقول أمسر بنكفن فإنك لن تعبد بعد اليوم تشتكي قبحة منكريا وما تشتكي كفر نقوتيا مشكلة بورا يقول ناخوين مشكلة بورا يقول هاي وجنينا مشكلة بورا يقول مراجعة ناكن نصي حديثة صحيحة قوتنا بيخنبر عليه الصلاة والسلام دشر بدريديا حديثة صحيحة قو إمام مسلم رواية كريا بيخنبر عليه الصلاة والسلام دشر بدري بينايا شيخ مرشد خزنوي يعني جشاشتياوي رزياي تره بينايا كي رزياي جبو كراسي شاشتيا خوا رزياي بينا بك بهانه كي بيرگي دا چه قلت حديثا پیغمبره د شر بدري د قوتيه دمال خنري ول قريش نري لهم بري خنري ديدكو ضعيفن و دجمن خورت بري خدا خودي گو خدايو تا يعني يعني اگر ام تنببن اف مسلماني لدردورا ما قرب بنت نببن كسنا ما عبادة اشتردك السرية عردي اف حادثة يا هاني حادثة يا في حديثة اي بيخنبر ابو اوي ديكي بي بهانت بجنا خافتنا من ما بيخنبر ولو قودية مجي برسفاوي دا اجور جيرد بجن برادر ما يهيجا مبرسفاوي دا مگو
بريمة أو بيخنبرة لا شيخ معشوقي خزنوية أو بري 1400 سالي بو هذا 1024 دي أو دم شرع أول إيه مسلمان ومشركين وكفارة قاورة شرع بدر إيه كديروكا إسلامي خوانديد زانه شرع بدر كنگي وشوابو چلو نها وكسين كو ظلمي لكردا دكن يعني نه كرد أهل بدر صحابية بيخنبرن باشه و نه ایکو ظلمه لکردا دکن ترک و فرس و عرب نه مشرکین نه گاورن نه کافرن نه جاهلیتا بری دو ایکو شری پیغمبر دکرن نه قریشن وی چاقانه يعني فاذ حديث هاني يعني ندجه دي عادد و براي شيخ مرشد خزنوي تاد هندري لسر منبري تنقوت اف حديثة بيخنبر تنيفكر كرمانجي نيفكر عربي وتمجارة كرد بيب قريدا يا ربي اگر بيجاري ام بسر نكبن وكي كرد ام قلي كردن ام مظلومن حقوا صبراي ما بسلمان ظلمي المذكر اگر ام بسر نكبن فلن تعبد في الارض ابدا تجو بشكي جي اخافتنا بيخنبر تاني وتبكراني اللي بشدن تب كردي قوت قريداي مجارة كرد تجو باخافتنا بيخنبر جي ليست او جي سوجكي دنا وتنقود اب اخافتنا بيخنبر او جي سوجكي دنا وقرقت بيجي اب اخافتنا بيخنبر دو خطبه ده نبشتي رخنال تورن كرنتنو قاتل قوم قربت بيجي اب اخافتنا بيخنبر تناسكر المسألة شوية يعني أبي برادري هاني شو حديثة بيخنبر للسر منبري يعني براسي أجر نفالا ما أزل أخافتني فقر ما أزي حزار وحفسد ونوط ونح شاشتي وكيماني ببين أجر نفالا ما شو حديثة بيخنبر للسر منبري قوتو تحلاقيا روشا وكردا كنا هاتي دهن بو حديثة بيخنبر آوي شاقي تنع تشراب شرط وشروط الخدي بك وتبيج يعني حمو كس نتني كرد اگر كرد بسر نكبن حمو كس نما عبادتش در لكن فلن تعبد في الارض ابدا نابريم سركفتنو تيكچوينا كرد علاقه بعبادت خدي تني صحابي حفدو كشتن حفدو هيران وخلق ديسا عبادت خدي لكن قرآن جيدو خوينن ودسبيرن خدي حق وصال يعني ولو خدي نك سوجداري ظلمال سرسري كردا خاطي كرن وكي هنا كسا تينا بتقولوا باخبه لجهه مقامك اسلامي دهندري جامعه كده كنا في جامعه هاني ناوي رحمتيه بابي تي شيخ شهيدا شيخ معشوق خزنوي تشبراي خفي مكر شيخ مرشد اولدار ما ولا باريز ما با كوري كردستان دبي مساله هاني باش تيك بيجن ها هنا كس ولو ريكلام وبروباغندا افي شيخ مرشد هاني جي دكن وكي سر كرده وكي برده وكي كسايتي كي خودي كاريزما نا باوي وي وسابو رحمتي باوي وي وسابو يكي متوازي ولو متواضع از چوا بيجم خودي كاريزما زمان خوش زمان شيرين تيد جيجه ناف هف ناخه حساب دك كروش يجرجا يك الهمبري وي دركه وبيجت الشاشه او مرشد نا او مرشد خلقيه دك جاهل دركت بهانه قلت او نخندي بحديث بيغمبر انا امنه ويعني كسي يكون رخنال دك نسوجي منه ون قادارن وهاي وش مسألتنا نمج مقود بريم ورفيدري از براكتي بچوك افي از نقول شاشكو جبامتنا
بس ازي تبدن فهم كرن تتشوى الرابع جاري كيدن ترابع بهانة حجة بك برا حجيته وبهانيته وبينيته نرزيايبن بشكي ولول لحظاتيبن ليفر استيم داويا بي خلقي حتى خلقي كيدن نافا خير وخوشيده بمينه